Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang oronyo pleno di Kecamatan Nisam Induk. Mungkin kecamatan lain oronyo cid. Anda melake belina perubahan dalam pleno sesuai lagi yang kagak pilih oleh rakyat. Lagi nyan rakan-rakan. Tolong kawal pleno kecamatan. Ini titik penentuan cid. Yang pelaksanaan pleno hadir mandum aparat keamanan, panwasli, saksi-saksi mandum hadir. Dan yang pelaksanaan ji lengkap mandum saksi-saksi, mandum bandu aboh pasangan calon. Dan mereka belina perubahan. Aparat lengkap mandum. Jadi pleno ji sedang berjalan. Dan mereka berselesai uronyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.